میوانی خو پارێزەر ریزان مەلا ئەندامێ پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ji bajarê Dirbêsiyê bawayekî rasterast bilmedbe em ê hûrguliyên vê bûyerê jê bizanibin. Birêz Rêzan hevdema te baş be. Birêz Rêzan eger tu dengê min dibihîze eger tişmar behsa bûyerê bike wekû di nûçeya me de hat ji aliyê kesine nenas ve otomobîla te hat şewitandin. Destpêkê de hat diyarkirin ew kesên ku otomobîla te şewitandin kîne û ji ber çi otomobîla te rastî şewitandinê hat kirin bike. Tiştek me dî 2 saet sisê em razayî bûn. Bel. Dengê seyarakê hat, dengê seyarak bihêl hat, yani bi xurt hat. Ê şareyê giş pê hisiyan, em bi xwe razayî bûn. Piştî 10 deqa cîranê min telîfonê xist. Got cîran got seyara te agir hindirê şixule. Em derketin vanek Misra derbas bû bi xurt bû derbas bû. Serê Qoziyê sekinand û fitilî. Seyarak van bû reş bû. Ê girtî jî weşiya wan girtî bûn, xumandî bûn me wan nedît. Ne ew li nimra serê me nedît yani. Yani hûn nizanin ji aliyê kê ve otomobîl hat şewitandin. Heta niha diyar nebûye. Na, ke naskirina ange wan nas bikin û kîne me wan nas nekirî na. Ê baş yani ji ber çi tu şexsê te hat armançkirin û otomobîla te hat şewitandin. Armanc vê kiryarê çi binarîna te? Yani te ez Dirbêsiyê ez muhamîm yani karê xwe dikim kesekî ji me aciz Dirbêsiyê tune ye. Yani Dirbêsiyê tev de bawerim îro êk min nas kekî ji vî tiştê hane acizin yani. Tiştekî ber vî tiştê hane ya bi şexsekî ya bi kesekî ya bi cîranekî ya bi hevalekî ez şaş bom tune ve ya. û sebeb ez ên belkî macrûfî yani. Belê. Birêz piştî vê bûyerê piştî ku otomobîla te hat şewitandin te gulî nekir, te muracaat dam û dezgehekî nekir ji bo diyarkirina na ez neçûm. Ji ber çi? Na ez neçûm, heta ez neçûm na. Heta ez neçûm. Sedem çi ye? Ji ber çi tu gilî nake? Gizgilî nakim ev bûyergiş çêbû, dinya xerab bû, Dirbêsî tev de yani ne trafîk, ne muwasalat, ne esayiş, ne kesek pirs nekirî ka ev çi, ne kesek hatiye. Yani itfaiye piştî bi nîv saetê agir seyarê ketî xelas bûye nehatiye. Baş tu dibêje yani sedem diyarê ji her kesekî re. Yani dijminê te hene ew sedem çi ye? Dijminê kestin na dijminê kestin neyî. Na dijminê ke wek şexs wek kesayî. Baş tu axaftina xwe te got yani sedem ji her kesî rixuya yani ji ber çi otomobîla te hatî şewitandin. Eger tişmar bêje ew sedem çi ye? Ji ber çi şexsê te? Ez sebeba mübaşer nizanim ez nizanim ji bo çi ye. Bes ez hevalê pedekesê me. Yani ji ber ku te endamê pedekesê tu ihtimalekê datîne ev be. Endamê pedekesê me. Baş eger yani nehat diyarkirin ev kesên ku bi vê kiryarê rabûne tu gilî nake? Ji bo ku bigên em bêjin tu bigê heqê xwe ew kesana werne desteserkirin? والله بين ناس كلين ومحكمات هبه محكمات عدالة هبه ومقارب الناس كل يبقى محقق شو معناه يعني باش او آلية پیوندیدار لروجاوای کردستان تو بخوات الباجار دربیسیه دمینه يعني اسایش ل دربیسیه هيا او ام بيجن تحقيق بنكرن نهاتن بآلي تفج بوكو بزانبن تشي بويه او كسنكو بفكر يعني رابونه لا تكسر دانا تنكر كس بالي نا كس نهاتي نا كس نهاتي نا اسايش ونا ترافيك وكس نهاتي يعني تدبينا دوزك سياسيه والله از وقتي لازم تشك دور تامو كسكي تنيه كشخص يعني كسايتي تشكي دنيا نامي لدوي ناميني يعني بس از نامي ولا سياسي جي بلكي از نظام النظام بلكي هناك انسانك جماعه بلكي هناك بس كسكي فلان يا كسكي جماعه بشكلك مباشر تنيه وزنابي منه سبب سدي استراتيجي سياسيه ما النظام يبقى هناك جارنا ظروفها استغلال ذكر يعني ما نظام ما لا يجي نظام بله يعني بنارينا تا دماكو كريارك بفيرنجي يانجي بنبيكرينك رود دال روجافاي كردستاني ارمان جي امنا بيجن بويرا تا بتانيج بركو قالك كريارو بنبيكرين بفيرنجي تشيبونا ددر حقي قالك كسانده بنارينا تا ارمانج
جكريار وها تشي بريز ريزان الو بله الو بريز ريزان الو نزانم دیار دنگی ما ناگ الو. میوانی ما زور سپاس جبو میوانی ما پاريزر ريزان الملا اندامي پدکسه جدر بسیه تلقلمه بو زور سپاس لسر افزانیاری نو لدر حقی ام بیجن درباری وی بگرا کو چه بویه